Bujur. Jadi jendandai litoto manbandu anak kuta marteluenda arah tino mimana sinuraya ninandai makabas toto nandai sehat-sehat kam bagepe murah rezekindu jendandari terus kulebe bagepe sunan-sunandu buah raspe asu-asuhendu merikrina bagepe kenargana jenda aku deken sadalagu anggap turang enda aku ciptakan sa aku kandekan sa mudah-mudahan mudah-mudahan gue pernah begini begini coba bang artepuk kami mikirin artepuk bocor
sajagi aku turandu adi uka pesirang dai kita turang nande tigan hitam manisku kitik-kitikku tedeh pagi ateku kena maku pakai baju situ kurdu adina tedeh atendu aku enggome baju aku aturan bye nande tiga adi bagekin maka payo bas orang tua sirang kita dage sirang dai morakate beradat aku bagi sambaranu si bali bagi ulimu beradat aku bagi sambaranu si bali gedang nabung undur pagi ateku kena maku pakai baju situ kurundu adina tedeh atendu aku enggome baju aturan bye nande karo adi bagekin maka payo pas orang tua sirang kita dage sirang dai morakate beradat aku bagi sambaranu si bali bagi uli hidup beradat aku bagi sambaranu si bali gedang nabung undur ku pala-palai nande tiga ngelupakan kena minam-minam mabuk-mabuk makin tingenda pepalam pusu si tersaruk-saruk keda manggo malam kelatendu pepalam pusu si ketemeda manggo malam kelatendu bocor ras menjojoh man batekrina jadi man badu erlepuh kakam lebaiklah ku teruh kira orang tua anta
Es. Iya, menjuah-juah lebih membadu Krina. Menjuah-juah. Menjuah-juah. Langah semangat Tina, Rikal maka semangat. Terus Lenda bergenda harus semangat. Shalom. Shalom. Selamat kerja tahun. Iya. Meriah kel ukur kami res kelenda res nanti nangin enda kumar telu enda. Sada totota lepas kerja tahun enda khususnya kam Krina masyarakat martelu sekitarna tambah makmur ras sejahtera. Amin. Buah pakai nisuan, buah kena jaung sekelenda merkakai. Amin. Iya, si metua kam Krina orang tua kami cawir kam metua. Bagai peman bandu Krina gigi kami Karang Taruna. Si paksana kam sekolah tutus atene sekolah. Adi paksana kam dari pendahin miskari jumpa pendahindu. Adi paksana kam bakasan darami atengenna radu ras kita kare daramisa. Bagi siwan. Megap du. Iya. Tepuk tangan terlebih sekali man panitia gendang tahun 2024 martelu. Sukses man bandu panitia. Bujur ibas pertenahan du. Perkibot TPQ udah langah semangat langah berikan aplaus. Tepuk tangan sekali buat Perkibota Yanto Junior Tarigan beserta timnya. Rapai Tertaman ya, Agung Tarigan ya hadir ya. Iya ribu. Entah kudendekan sekali. Lagu ini lagu baru mungkin kampe lapar begindu pernah begindu arti tok saja kami rumah nina. Langga, datang angkat kundekan. Tersolek saja pagi kena irumah, terbelu-belu kerban panganan tabah, uga makan betah mama karoe, bagai gelah bandu. Uga makan lengket bere biringe dager basamping de. TikTok saja pagi kena irumah pakai datandun dari bulan ukuran nah dari bungkus sayang ku sayangi. Aku si cari makan, cari duit, gunaman belanja duit. Sada pantang tawarku nandi nangin, ulah togandu, ulah simbakdu, ranan kui. Sada siku pindah kendinangin, ulah cemburu, ulah curiga, kamrusur bangku. Sayang aku sayang, amai gendak, sayang kula teralang. Keleng ati kue nande nangin, keleng silar lega. Sayang aku sayang nande nangin, sayang kula teralang. Keleng ati kue nande nangin, keleng silar lega. TikTok saja pagi kena irumah. Tes. TikTok nih du. Saja aku di rumah. TikTok saja kamu rumah. Lar kaipe. Paket data dulu manukuran. Payo lah Payo. Adi bagai kap du bimbe ama sejahtera na adi kap du kita be bagai. Adi payo lah bagi sikatan Bagai. Ulah kari cakap saja ngencan. Lo dali, arti itu apa yang tak sen kap? Sangana kam nuci piring, ban kak TikTok du. Lanai gak kari ingin nasak kenakan taruh TikTok. Sangana kam redakan, ban TikTok du. Saja tiap hari lo dali. Lo dali. Adi bagai maka sehat. Engkau kak kari sehat sa. Adi arah kuta kami ada kam, lanai pernah dengar TikTok.
Gundari perbapan yang ngurlumba-lumbar TikTok krina enam. Salah sada kam. Sangana pe iya erleng TikTok iya. Sajok naka nakam Engkawi dia bana TikTok na. Ya jenda kam pernanden. Melabo kam lupa redakan gara-gara TikTok. Melang lang lah. Basi kari kabangan kari sila kabangan na hadin lang kari tasak na akan. Harus sangat reda kalau dali sangat mau redakan lo dali ban ka TikTok. Oke iya. Usur sakape kari TikTok gue lupa kari krinana mama. Gundare TikTok tambar. Tambar ya kan? Payo dia berarti usur TikTok ya berarti. Sana korban TikTok. Payo dia nak Oi. Arti TikTok kam. Si ban lebih contoh na. Bagi bibi dah si baju megersingnya. Asar TikTok ya lebih kan rupanya bagi Anes Monica enam. Berukai kam. Berginting. Bertarikan. Banci ubah ya bagi. Krina jelma asal TikTok mantap kerupana. Ugawan carana. Asal TikTok saja kam. Pegelau do. Berubah krina. Krina berubah. Di. Apa sih nak cobakan? Lakam kertas selis cobakan. Krina yang banci rubah. Entali si dia lawan si rubah. Krina tambah cantik dan tambah ganteng ada TikTok. Cantik ganteng tapi Lisa adalah banci ubah. Keka Status. Status tetaplah status. Status saya bilang. Ulah kari banduka bagi Facebook. Apa yang anda pikirkan Nina? Bandu saya lagi menunggu Nino. Tak menunggu saya. Iya. Ngom katakan apa yang anda pikirkan? Maksudnya saat ini. Adi sangana senang kurdu. Senang beri ukurku. Adi sangana galau lagi galau pasti. Bagi saja. Itulah apa yang anda pikirkan lagi menunggu Nina. Ini berbahaya kau Dwi. Menunggu isai. Laku dah. Ya kai ni dudai asalit sada pantangan ni dudai kai pantangan dudai. Sada pantangan nangan sa. Kai. Asal bantu pakai rekam mau sikap. Kai pantangan na. Ulah tahu kan. Ngolikin kita main dalam situ kan naki. Iyalah. Ulah tahu kan ni nabi. Store Karla pernah reh. Ulah tahu kan ni pangku saja krina sayang na lo dali. Man bantu krina sadan cepan tangan. Ulah tahu kan saja ngenca. Sila tahu kan kai. Iya kai ni na perapane begikan. Ulah tahu kan. Lo terban bagai na Entah tet padahal lebih sana 500 bisa berikan. Sak ulah na itu guni. Bagai iya. Keberatan kita keberatan. Reh kari jadi 1 juta. Soal kuca karibanan tak modalkan negeri Allah urusan do. Yang penting entah tet. Padahal sana 500 ni kan. Ulah tahu kan. Berikan. Adi bagai na lang. Ulah tahu kan Nindu. Sila pase mentoganan. Aku pedi lapas mentoganan bagai iya. Gak makan dah kamu gundari dah kamu. Kai. Gue jauh ke perbedaan na sidi burus di laki. Kai. Ida nu gabe ida nu ngeye. Si 100 pernanden 30 narin tading perbapan. Enam. Bandrusus to ganina. Berarti katakan sa pernanden sehat krina. Sehat. Bagai iya. Ini, aduh sehat deh. Sehat. Hadiah nomor telur sehat. Kam, ya terus ke lagu nanay. Ulah tahu kan. Bisa ada lagu tanda waknya sinari. TikTok saja pagi kena rumah. Pakai datang dunde nangin lama ukuran. Oh nande nanginku sayang. Ku sayangi, aku si cari makan, cari duit, gunaman belanja Sada pantang tawarku nade nangin, ulah togandu, ulah simbakdu. Ranan kui sadasiku pindah kendin angin ulah curiga
guru kam rusur bangku. Sayang aku sayang nande nangin sayangku lah teralang. Kalang ati kue nande nangin kaleng silar lega. Sayang aku sayang nande nangin sayangku lah teralang. Kalang ati kue nande nangin kaleng silar lega. Sayang aku sayang nande nangin sayangku lakel teralang. Kalang ati kue ku kalengi kaleng silar lega. Dengut kinpe lubang urim kue ku sayangi darami tabar pedengah berni tengah kesaine turang biar kelaku lah kebiasana kena turang bagai ngerana lali si deban dengut duena nande nanginku biar aku tadi ngarah lebe ku tatap pengodak du rekutkan perlagak du sambar kuakap teman du lain kuakap bauna jawab Bunda ringgong kuangkat kai kebiaran du tempala itan du isekin aku gel-gel petetabla ukur du kay makalalap kamlaw no surmuli kuangkah bau dengo sambar kidah bau nateku Bau isika bau na lo ka mungkin burus bayang ai. dai merimna lah bagai kuakap kuangkah ko sambar rimna La bau ruginting ngay kam igungge nang salah. bagai dan kerja tahun na kam si udah cantik krina biar aku kari kam sangkut tengah dalan mat ku jena pendai bila kam ijaka memang
Nanti si kelaku ngadia Indomaret nina. Langsung sup. Kata kena kang dengan Indomaret lau balang bilas se. Rekai kam dai rekai. Oh elit. Jakam dai singgah dai ja. Singgah dia Indomaret lo balang. Besti ku besti. Ise kakin besti. Woi, si penjaga plena lah. Woi, mungkin dah sambar nek ku akap perlagaan do ya teku. Uga kini yang penganggah dua dai. Sambar bau na. Bau buru kaya buru tarigan. Tak ya bukan. Bau buru tarigan. Bau isai buru ginting buru sembiring. Baci. Nih, Buru biring kok kemdai. buru biring. Ih. Lali jadi buru sembiring. Ih. Apa yang kamu buru sembiring kata nggak lebih? Melala je buru sempiri kok kamu bilang. Kamu gue terdakwa nih, gue terdakwa. Hati-hati kamu. Dungger terdakwa tersangka. Baka, lagi nusur sa kam nga di tengah dalan sayang. Lang. Cemburu aku, biar aku. Oh cemburu kamu. Ndain tisik saja ngisi paket, ngisi paket. Oh, ngisi paket. Uwe. Dengut-dengut kenpe, lubang urim kue mama karo. Darah dingin, darah mitambar, tengah berngie turang. Biar kelaku. Lah kabiasana kena turang bagai ngerana. Lah lalit ko sambar dengut duena nande nanginku. Biar aku tadi ngarah lebe. Ku tatap pengodandu, rikutkan perciremdu. Urusur sok wakap kamar TikTok, lain wakap lagu du. Usur sa kamar TikTok. Iya. Kata wari pe live ya usur bi. Lanai borti tok ngensa rina aku rusur. Kai dai ba. Reselot. Tentu selot. Bodoh bagai. Reselot andai. Nai, weh. Repoker. Reludo. Aina lain. Adi nartik itu nakam jumpa kamu sur jelma bes TikTok Giala jumpa langsung stata penusur. Stata berbiarah TikTok live dulu jumpa darat gak musim biare. Iya. Cemburu aku. Ai gua ban zaman canggih. KP bansi terjadi. Nam si te kulangi. Tanda buru ribu pantangan na. Percemburu bi. Apa yang kamu lihat buru ribu buru nangen. Angkat tangan. Wah, percemburu kita buru nangin Cemburu ribu. Pantaslah kam lagedang-gedang. Adi bagaina. Tapi kami buru ribu. Asal lah cemburu indu. Rekayar nenggalar kaya tin ngasuh kami suku nih. Tenggalakan pengasuh. Apa kayak ngeri? Pakai buru ribu. Pantangan angan sa. Ulam macam-macam. Serius ada macam kari Bandung kami gue 1000 macam. Buru ribu nih dan kamu lah main-main. Iya memang terkenal. Buru ribu memang terkenal kal. Adim bareda dah kam lah terjeng bas dunia nyata pe terkenal. Gundari. Bas dunia maya pe ya cukup hebat dan terkenal. Gua kah. Bas dunia nyata pe ya hebat dan terkenal. Bas dunia gelap-gelap pe ya terkenal. Enam. Tadi kalah mis. Oi sinu darat kau ni na. Gua ambil ribu daya. Mis tak kalah ke sorado ke iya. Di bareda ni ribuku. Ayo gua kah. Adi bulang bareda kucape taksa. Woi. Laos mereka sekali rubah di bulang daerah sini dai. Laos me bulang ade kukape. Ih daram-daram ka 2000 dai. Dah hina perkapendai. Woi gua nina. Ngudah na ilap na. Matikan lampuin na bulang dai bikin. Tap matikan perkapendai gelap. Darat ko ikaw retap ngang kau dina. Iset. Itandai ya dai. Tapi buru ribu jen na bela pakai na kay. Apa yang buru ribu angkat tangan buru ribu. Tapi melias buru ribu Lias. Ulah kam macam-macam pagi saja lang melias. Banyak berdoa aja lah. Doakanlah suamimu itu. Suami itu. Pacarmu itu. Iya. Godaan Gundari makin hari makin menggoda.
makin hari makin menggoda. Sekeliling mengintai. Apalagi main dengan dunia maya. Gawat. Bagi nanti tiga nafi banyak profil na tahun-tahun 70-an, sing udah cen-cen. Bagi tiga na. Aku pernah sekali tergoda. Kakak. Berukai. Alo kuta Bruna, inbox nama aku, arah messenger. Ban nakunan profilna, keljilena, muda manis. Ban nace bekerja di ladang Tuhan, naga potona permata kepingin berenda. Sehat ka mama barusni, nami ku balas. Sehat, kami sekininku. Iya, lo perlu tandui saya. Yang penting kamu sehat dalam nina, sehat. Berukai kamu ningku. Katakan nama. Berukai. Berterikan nina. Engkau mantap ningku. Mekai zakutanu lah perlu taknu nina. Penasaran aku lalap ban tak seminggu lalap aku cetna. Dung na gua iya. Sekali dah kam. Ku ece. Cek ku pegel lo. Terapi. Mini mereku. Isa lebih temanku saja dia. Aku nongat. Makalah naik kalau gigit robah kelaku robah. Robah kamu. Maka cetin dua aku nih ku. Na fotoku beri anak permata tahun 70 kan Nina. Bagaimana maksudku hati-hati lah. Maka hati-hati kamu dengan dunia medsos. Apalagi lagi kami sudah nak perana. Hati-hati. Engkau keri lagu tenda ya? Engkau Bang Yanto, engkau keri? Patamkan Bang Yanto. Engkau keri?
Yes. Enggo suruhku tinggalkan, enggo suruhku gejap-gejapkan lagu KIP siku endekan adilan nande tigan ningku lanai kuakap malemna Enggong bagas kalku gargari Enggon dauh kalku darami Ciram siapa ipe Lalit malamna Tapi ciram detigan Gir-gir kal jantung bagana Sentabi mama nambah jari 10 aku anak duit si kalangi duit gundari nari aku lalap sing kalangi berjutan deh enda permen dundai bapak bekas nanggule kena kalkuaka kaperas tongginge pekulena kuakap nurung mentar bulan si terangna bulan purnama raya keleng simpagesna keleng kumana dibiring saja sentabi mama nambah jari 10 aku si kalangi duit gundari nari ngaku lalap si kalangi ula berjut nande enda permen dundai bapak bekas nanggule kuaka kaperas tongginge pekulena kuakap nurung mentah bulan si terangna bulan purnama raya kelang simbagasna kalangku mana ditigan saja bulan si terangna bulan purnama raya kelang simbagesna kalangku mana dibiring saja
boka kabaci majaran nusur. Merjuah-juah man banta gerina. Bujur melala. Perlebih si katakan melala bujur man Tuhan di bata. Ibas suari si sendah. Meriah kelukur ta gerina. Gerina kita anak kuta mertelu. Bagi pe kade-kadenta sirah ibas kuta sinta unari. Banci kita pulung alu tertib gerina ijenda. Ngatakan bujur kami man bandu gerina. Tambah sie kami pe selaku panitia ngatakan bujur man bandu krina kam orang tua kami bagi pe agi-agi kami bagi pe pemerintahan desa bagi pe muspika baik ibas kepolisian koramil bagi pe krina bidang keamanan ngatakan bujur kami krina man bandu kita-kitakan arah dukungan du krina acara kerja tahun kutanta desa Martelu Bancir lalan Lumuhuli. Bagai pengatakan bujur kami man bandu man krina kam donatur kami lakam rendobahan ijaba pekam tading baik i luar Sumatera pekrina bagai bebas Sumatera ngokam ikut krina mendukung arah Sumbangandu. Maka katakan bujur kami man bandu krina. Tambah sie bagai peman kam krina teman-teman kami panitia. Enda pengatakan bujur kami karena kita kan ibas waktu si kentisik hanya dalam waktu sada bulan banci kita lahin krina empopulung dana sebagai dagalangna seh maka melala kekhawatiran sirbanca kita patah semangat tapi terbukti ibas warisi sendah kerja tahun sekalian mau si menahangna pepulung dana aku enda kedua kali kan ikut bas panitia tapi tahun enda aku akan si menahangna pepulung dana kita kan krina kam panitia bagi pekrina anak kuta mendukung krina. Yang maka katakan bujur ke kami man bandu. Merambera sehat kita krina. Jenarari kubudi waripe. Krina dahinas usaha-usaha anta krina ipasu-pasu Tuhan. Bagi pengata bujur kami man bandu kam. Krina perkolong-kolong kami. Bagi pe keluarga besar jasa tarigan. Bagi pe krina bintang tamu kami. Bagi pe impal kami. Sisangana bas perdalanan salon bupati Tanah Karo Tino Mimana Sebayang enda pengatakan bujur kami rekitakan kobaci kam singgah ke rumah guna mencicipi masakan kerja tahun Kuta Martelu bagendam kuakap si baji pesah kami lalit kata sedeban meriah kelukur kami kirina panitia mengatakan bujur kami man bandu kirina endam kuakap si baji pesah kami litkam sinambahisa
kerja tahun ku tanta maratelu si malam menda lah hendak me kita ralo alo ibreken me gendang kehamatan man bandu panitia ibas kita landak ralo aloe panitia ipalume gendang si malungan rakyat arikutkan ras katonang gelah nato deng krina tendinta iruma masu-masume berusaribu ku lebe notoken cagelah jendana hari pagi terus kulebe warienda sahadape ola kam si banggara sahadape ola si magin kejuah-juahan lah kam karinana resada krina arih du ulakam si panjang pun juten si kuning-kuningin gelah kam krina radu megeresi ratur bandu krina na perdalanan gendangena gia maun-maun melalakange cakap mabur-mabur ibagi kendu ulah tama-tama sangkut ukurunu semahulielah maka ibagi kendu idalan kendu sila mahulie ulah tama sangkut ukur sebab likap di batas simreken pasu-pasuman bandu karinana sekula serasi kam krina jadi panitia ngasa-ngasa dung pagi terus kuari pepagi gendangenda mecile krina pengatur gendu terlebih-lebih ibas ngaturkan perlandek ulah bandulit si tading gelah ulah ka pagilit kala ngidoi panitia terlebih-lebih man bandu bendahara terang jelas bandu ngoge sawang masuk uang keluar gelah ulah ka pagilit perjengilan sapih-sapih kam tengah-tengah kuta marteluenda enda me totoras pasu-pasu kami ning kami man bandu panitia sehat-sehat kam krina mejuah-juah sangap kam krinan cari cawir kam krina metua artuah bayak panitia gua ngenda panitia lit kam sirendai entah siodak kan ngenda entah hugaya Ya, dokter panitia, bersikap-sikap kan kerina aman terus sembilan. Dokter panitia, sikap-sikap kan aman terus sembilan. Bocor.
Iya, nggak baca kaman jalan nusur. Bujurkan kami wan panitia singgo ngelak relatih-latih lakongap ke gendang tenda. Ibas kini latihan do di bata pagi sir semulih man bandu kerina. Janah man bandu perong tua kami, bagai anak kami, kam kena serayan. Ya, ibas lakon tenda, mari ras-ras kita si jaga, gelah alu mahuli, asa ujungna kari tetap ibrekan di bata kerihan nukurman banta, janah lalik kaipe kurang. Ena mencakata si baci seken kami, kita kan mau kami nambagas berengi. Ya, jadi bagaimana kata kami dengan kita senang SPPD. Dube pesikap ku tak indah makana tembe iyah dage bapa nande gotong royong kerja sama pesikapku tanta indah selalu gotong royong maka sesura-sura adi gotong royong bapa nande ulah pertewas adi pertewas lakel ban cimbelang bekas iyah dage bapa nane gotong royong kerja sama pesikapku tanta indah kelak lampas dahin tatimbas olah nairayo kelak lampas dahin tatimbas olah nairayong gotong royong gotong royong bapa nandai gotong royong ulah mindahin tasrong tupung wari gotong royong kelak lampas dahin tatimbas olah nairayong kelak lampas dahin tatimbas olah nairayong bapa nande turang makana seksura-suranta ugang enda pom pemerintahan kuta engkau Iya, jeda dokter Sedenda yang akan sikap-sikap tak akan bersendiri di Kota Simpalda. Bujur.
Kerina, perangkat-perangkat desa Martelu. Si kurang na perbahananku man bandu basi apa inge sila payona adikam kelengkal nge adekku ajari aku nande biring gelap percaya kal kaman bangku hatiku ngena ulah kam sanksi aku labo pengobral janji sadakam ngencasiku kelengi kujaku jekel kam ku temani memenangin pagi siang cari sinande biring sinami-nami turikan bangku ga ukur du ular bual ibas pusuk du sadakam ngancam mama biring nindumin ngalawi ulamin sempat ilasam kendu hatiku jadi kam kalatiku teman matua ukurku bandulanai bodua susah senang napa pagi ras kita dalanisa si kalang-kalangan gela cawir kita mentua nande biring
nande biring hatiku jadi, nande biring kamku kelengi, nande biring hatiku jadi, nande biring kamku kelengi, nande biring hatiku jadi, nande biring kamku kelengi.
dua, bujur membantu Aron Buru Sembiring kok kersimpalna. Berjuang-juang kita kerina Ona de Bapa mulia Rikut tentua sangat kerina Nantang singalang-alangna Rikut tentua sangat kerina Nantang singalang-alangna Ibas kita pulung bertumbuh hari-hari tapi olah rayu Sikitik dengan lampas min beli lampas bertemu huli Si gudang-gudang rasa nak perana lampas sumpah tenang-tenang Nampi rezeki bagai kini malam menate Ngese mesui ate Rasni piku cine Emakang ayo tendingna Jujuri di bata Brena sangap naman bantang Ngayo tendingna Jujuri di bata Brena sangap naman bantang
Anggo belangen bekas kukundul mama biri asa ngerdahi lah kam terlupakan biringku ku ingat kau kena rusuh biring mama biringku oh memampar kerjaan memampar kampe kemparan kin bang kerja tahun turang mama barenku sendah mendawarina kai pulunge kerina kadin-kadinta iruma bibi bulik-bulilah kena piring mama biringku tambari tedeh kue sekali zona beregitingku ibas pusuku penading kendu bujur mamiring enggore muti jagung tandai piring mama barenku di tengah zuma beretiganku sisuan dube muat kam berkat bereketiganku ku perjangan kuli bujur mama biring beretigan anak sintua muli lakena bapak ramba parama dia adi bagena kamu cawir nari kamu tuh ya mama baren sidugi mama baren beretigan anak sintua hari-harita bapak rambaku tapi gelahna cawa kita geremeng cawa mertua sangat mencari kerja tahun biring mama biringku sendah mendawarina pulunge kerina kadek-kadinta iruma bibi mulik-mulilah kena mama biring abang jenggotku tambari tedeh kue sekali zona ibas pusuku abang gendutku penading kendu cair bisa abang gendut nih kubi enggo remuti jauh tandai mama piring abang gendutku di tengah Jumat sisuan dube muat kam berkat ku sayangi ku perlajangan pulih gelang min kena mama barengku sidugi hari-harita mama barenku sayangi bujur man bandu kira sembing merganar sani keprahan sangat kami kiran cari
Kerina Sembiring Kembal Mergana Rasimanta Kuda. Guna memeriahkan gendang guru-guru aron di Desa Marteluenda. Kami si Ngeranenda, anak beru Sinuraya Mergana. Maka ngo kami tampak tedis ras kalimbuku kami Sinuraya Mergana. Endar belas kali kalimbuku kami Sinuraya Mergana nurikan surah-surana. Maka belin pengharapan kami ibas surah-surah kari kalimbuku kami Sinuraya Mergana. Sada arihta guna erbahan simukulu. Endam tujuan kalimbuku kami Sinuraya Mergana si Pak Zana kami tedis ibas pentas enda. Maka si pemenang lebih man bandu kalimbuku kami Sinuraya Mergana Tino Mimana Sinuraya erbelas kamsi. Ya, tetap semangat kami amin na go jam 10:30. Jadi agenda tadi saku anak nu singuda enda. Jadi kupetandakan lebih bangku gelarku Tino Mimana Sinuraya bebere sebayang kempu milala si kubuat buru bangun batu karang janah anak ibelimekan Tuhan ngulik telu. Jadi ibas kesempatan ena kam kerina kekelan kami Bapak Nande turang senina kerina maka ibas tahun enda aku ersura-sura maju untuk ikut ibas pemilihan kepala daerah Kabupaten Karo engkap jadi calon Bupati Karo. Maka ibas kesempatan enda haru menteru ukur mindo aku belmandu totondu dukungandu gelah baci ibrekendu kari bas pemilihan adi sinin bas calon-calon silit enda aku singudana tapi semangat harus tekadku yang muda juga bisa maka mindo aku arah totondo harus dukungandu dukung aku gelah simajukan putata enda Kecamatan Laubaleng enda bagai Kabupaten Karo enda. Maka artoto kita sehat-sehat kam kerina sesura-suranta kerina. Edam situ ibas aku nari bujur ras selamat gendang gura-guraon membandu kerina. Bujur ras bujua-jua kita kerina. Maju-jua. Aku beru sebayang kuala tiga binanga. Bre-bre sembiring milala kempu tarigan aku. Jadi gonda turikan anak kami si nomor 4. Kita kan 5 anak ipupus 4 dilaki sada di beru. Ngoturikan na surah-surana. Ade kami kerina sangkep ngeluh Sinuraya Mergana rasa bayang Mergana. Sada arih kami kerina ada ngasup belah kam arih arih erbahan si mahuli silakan bagendam maka bas kesempatan nenda aku selaku orang tua mindo man bandu ade kuta kagilar pamasi gedang enda lanai bo asing man bangku aku nggo usurku pernah enda sembuyak kami pejendan terem Sinuraya Marteluenda penai mamangku jenda maka orang tua impalku kilo baru sembiri tambatan baru sembiri laku tah jenda tambatan rumah kami nari orang tua ku nari ya sekolah merenda jadi la asing permen kuenda pe iya bibina serah Pulau Balang man kalak maha Podi maha gelar kilam. Jadi kita endam bue tuturta erkade-kade dengar terus kumarding-dinga. Maka labo asing man bangku kam kerina biak bibi berbiring bagi kape sembiring Mergana beruku kel rejabuku
merteluenda. Masa sembiring kembaran. Ada tanda Hindu M-nya masa. Semboyak kami Sinurai Mergana senggolau selebih 5 periode ya Zenda. Kepala desa. Malam Sinuraya enda nakna. Jadi endam iya kuturikan siti maka kamla naikin asing pas kami terus mulai labalang kidang kongonari mulai. Endam iya bujur. Mindo kami nadangi kam Krina masyarakat Pamasi Gedang Eda maka mindo pendapat kami nadangi kam gelah Bapak Eda soh surah-surana pecilekan tanah karosi malam man badu Krina ertoto kami Sinuraya Mergana bas pemilihan calon Bupati Karoeda maka manbadu Krina sehat-sehat kam gelah bas kam sehate sampati du kami bocor ras mejuah-juah man bata Krina. Panandeh sikitan dube mengketiku tantenah makana tembe mari dage panandeh gotong royong kerja bersama maka mejileh ku tantang galu gotong royong maka sesura-sura adi gotong royong nande olah pertewas adi pertewas lakel ngena belang bekas mari dage teman senina gotong royong kerja bersama bangun kutanta maka lampas dahinta timbas olah nairayo gelah lampas dahinta timbas olana erayo gotong royong gotong royong anande bapak gotong royong gelah mejileh ku tanta gelah lampas dahinta timbas olana irayo maha kalampas dahinta timbas olana irayo adi gotong royong nande olah pertewas adi pertewas lakel banci belang bekas mari dage teman senina gotong royong kerja bersama maka mejileh ku tanta gelah lampas dahinta timbas olana irayo maha kalampas dahinta timbas olana irayo gotong royong mari dage nande bapa gotong royong olah min bandakin serung tupung wari gotong royong kelah lampas
dahin tatimbas ola nairahayo mahakalampas dahin tatimbas ola nairayo. Ya, kira-kira ugua.
bagi Pak Tino.